Shalom, salam asitamu lan renungan harian Toraya, edisi Senin, tanggal 25 Desember 2025. Dolola di basa sia dinandung kadanna puang to tumampata, ta palaku pak tunduan, ta masambayang. Puang tallu sang buah banang, kikure sumanga te katuan kasalamaran sia te atu. Tumini tontongi tu kaboro sia pasakemi lako kami. Totemo laki basa kinannung tu kadammi, pena masallo urrondong kanni, angki makdin untandai patunna kitoe mandai sia kipugau i lan katuangki. Lan sanganna Yesu Kristu, iamo puang sia iamo kadatuo. Amin. Yatu kadanna puang di ala lamai Yesaya pasala 20 kasera angka 17 sae lako 24. Tang sangatu moraka anna di popembali paklak ballo tu Libanon sia yatu paklak ballo totemo la dibilang pangala taman attu yato yatu totaru la urangi kadanna sura sia mata to buta tang malilin sia tang pitukmo la patiro attu yato to umpamadiong penaanna la saumpoparanno rannunna puang sia yatu to tarru pongko la kumalassi lasi tu diona to maserona to Israel. Belanna attu yato yatu to kelok lapak demo sia yatu to pabesekna la rotokmo sia mintu to untannun bang kakadakean la disabuimo. Yamo tu to pasala tau diona sang buku kada sia yatu to untananni poya to untuntun salunna dio to bakbangan sia to lando padu untampun pusa kadanna to malambu. Yamoto yatu puang tumangka urampanan Abraham makada lako batikna Yakub kumua. Yatu Yakub taekmo nala kasirisan sia pakde diata. Belanna yanna tiromi sia batikna tu penggaurangku dio lu tau ia tomai. Manasa la napa madatu tu sangangku sia napa madatu tu to maserona Yakub sia napangke tu kapenombanna to Israel. Atu yato yatu to pusa penanna la paisan sia mintu to ma paropo la untarima pangadaran. Amin. Upu kamalilinan anna buktu tu arrang. Nakua Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Upu kamalilinan la buktu tu arrang. Kada yate mendadi kaparanuan lako mintu tau. Lan ulingkai tu Buddha kara-kara katuan. Inang la susimo lingkana katuan. To kumua inang la sisonda situka. Den atu annaka masusan sia mapari. Apa den duka atu anna mana-manan sia paranno. Susi bangsia allo nabongi. Mukun sisonda. Mangkaoi bongi. Buktuoi tu masiang. Yamoto anna tae tala mak patutu ke narampoiki parri. Baktu susah. Sangadinna laden rannunta
kumua den atu den tilendok. Susiduka mo to tu agan katuan na to Israel. Na perasai tu kamandasan sia kamasusan belan na yate mai to sugi umperarai to mase-mase. Yate mai to sugi untiroan mi sakalena sia umpa diki katuan na to Buddha. Manarang umbuni kabulitukanna lan kamenomban. Yake ditiroi lendu ya makaritutunna menomba apa senga bang na pogau lako padanna maarupa tau. Manarang bang unggaragan kasalan lako to bitti. Anna parampoi ukungan moi anna tae anna pogau kasalan. Ya moto anna maparri tongan nasading tomai to Buddha sai lako tang rapa tongan katuanna. Lan mo te agan yate anna parampoi puang tu kapa renuanan ulendu iye saya kumua nang la di popembali te katuan susi puang popembali paklak ballo tu Libanon sia yatu paklak ballo mo la dibilang pangala taman. Manasa lana popembali puang matua tu kamalilinan mendadi arang. Yatu kama parisanna taunna lana popembali kaparanuan. Buddha akan merampoi tu nenne umpa pusak tangata sia umpa malilin tangata sai lako biasa moki kak turanno. Lako kita tahun na puang matua tae antala ranggang sia kak turannu. Lama napaki kumua yatu to apa napo malilin tangata sia di popa masusa inangla nalendokan puang situru kama sokananna. Amin. Ta masambayang. O puang tallo sang buah banang kurre sumanga inde kada malabimi mangka kirangi kinannungan. Penama sallo kiranuan tontong umpama totokan. Kitontong la umpogau itu kadammi lamintu allo katuangki. Lan sanganna puangki puang Yesu, iamo puang sia juru salamaki. Amin. Salama lako kita mintu solanasang puang umpasake komi.